Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Hindi ibasa ti Marcos Kapitulo 12, versikulo 31. Ti maikadwa akang runaan abilin, iso daytoy. Ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Awanin ti bilin anang nangruna, ngem kadagitoy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya, umakar kayo manan? Ijay kami baryo nga agnaadan. Ay, Imbag ijay ta nataltal na. maikamanon apa nagakaryo dayta, di na. May kaliman ah. Saan kayo kadi ama nga umakakar? Kakaasi dagiti ubing. Transfer da at transfer iti pagadalan. Anyang nga rod. Kanila kay mo, umadayo manan iti ayan ti trabaho na. Kasapulan daytoy, tapno mayadayo kami kadagiti dakes at tao. Anya? Ay, apay ngay. Agipunpunag kayo matan iti gamit niyo, baro. Tatang, Pumanaw kayo. wan tatang. Ay na, manupay labulan nyo dito, pumanaw kayo manan. Mayat kuma dito'y Ramon, taasidag iti eskwilaan. Pag naanlang dag iti ubeng, kinasidag kamat iti trabaho. Kinapudno na, diyak kumakayat ti pumanaw tatang. Ay, huwan gayam. Nadapay sugpi na para kan ni bakat mo, dita barangay. Dayta nga rod kat. Urean niya ang lugar, di papanan nyo. Numan nakiapalat ta ti asawa, may awan latta. Awan ti mabirukan nyo akapya ti panunot no kasta. Makaparurod dagitoy akaro ba? Apay manan ayadin na. Agchichismis da nga rod di tarwar. Sipsiputan da tayo ang pumanaw. Ay, apo, di ka labaybayan ito. Hoy! Chismosa kan chismoso! Di na, mabalin ka di. Nakababayin day tangar aramidam. Di nakmanlapdan. Ako rin kamay, tayo ka pulangan ti tawa. Dagita akaro ba? Awan maaramid da na sayat. Di na, no kaya't mamakapanaw tayo na dagos dito eh. Darasam ta aggunay. Saan na day ta makiap-apatin into na rin? Nagmayat dito'y nagakaran tayo lakay. Nagpresko ti angin na. Naglinis pa'y taglawlaw. Nalawat arubayan tayo di na. Mabalin kang agmula-mula. Ay na, di nakman diktaran si Karamon. Ibagbagak laeng. Taknad na pa ka kumikumam. Kat maliklikam ti makiapa. Anya? Saan ka kumarumwar ang makikaaruba? Kan makichischismis dito, Iwan? Napimpintas langin. Nagmula-mula kay tarubayan. Ay na Ramon, di nakdiktaran. Diyak kayat ti agnadlatan dito unag ti balay. Kasapulak ti kasarsarita. Ay, gumatangak man. Da kayo kaditi baro akaro ba mi? Wan, kakakar mila ang idikalman. Nadlaw ko nga rod. Mayat dito'y naulima. Wan Ahon gayam, di na tinagan ko. Ami latan tiyawag mo kanyak. Anya tigatangam. Kumusta na gito, Beng? Nasaya at ti kasasaad da dito'y. Hindi na. Medyo adayo gayam dito balay tayo ito eskwilaan. Mairwamdan to ang magmag na. Oray siyak bakit? May kawak. Tapay ko ma. Agasam nga iti may isang oras sa biyahe. Tapno makastrigak lang iti pagtrab-trabakwak. Kastanto man matlangan ito nagawidak. Ay, kat ano sam Iso ano sumang putak dito balay. Panagrik na kat nalausan ti bannog ko. Gapoy ti biyahe. Agin nanos tayo. Ay, no asidag agreklamo ka. Ngam no adayo, agreklamo ka lata. Ay, jak amo no anya talaga ti kayat mo. Ay na, isumat lagayam Itayak pa yung agtuk-tuk-tuk dito ibalayo. Awan kamot gayam di taunag. Ay na, adda kamit gaya manang. Napanak man di takaro ba? Anya manon tinapan mo inaramid dita. Maburing akmat ngagmay-may sa di tabalay. Alamanang, umay katao mo nagta di tabalay. Ne, naglawa mo't agpaiso da ito imakaran nyo. Kunak dumat ngamin kan ka.
Kumustamat nga dagiti karuwam ditoy? Naanos da? Saan akas ije naggapuan me? Liklikam nga minan ti makichismis. Iso dayta ti mang padakas ken ka. Ay naman ang anya ayati imayam dito'y balay. Umay ko kumangarod alaan di binulod mo sa sapatos ko. Day tamot lagayam. Nabayagan, di mo man lamalagip nga isublimat. Wan, amok. Mala, mabit lang ang tinakalaan. Ay, unay kat da ito ababain. Amo na ti bumulod. Di na mo tagi subli. Oh, manang, daytoy. Ha? Iso daytan, di brand nyo a sapatos nga impabulod ko ken ka? Kat, daan mo't daytan, idi binulod ko. Anya adaan. Ay sus, mausar ko pa'y nga rod dayta ita. Ne, maikikat mo ti dapan na. Alaam kit din. Jak tuman la bumulbulod kan. Mari Ami, umutang akman pa'y laang. Anya? Bayadak tumat laang inton agsweldo nila kay ko. Sana kumakat nga pautang. Bayadak tumat laang, Mare. O sige, sa bagay. Dandanin ti sweldo. Wan, kan italaang mat nga umutang ha. Awan ti kisedet ang nyawat ko kung kaswildok, di na. Wan, amok. Makamu ka namang i-budget iti dayta, ha? Wan, danang mun aya. Kat pangasim. Aramatam iti umno, tinagregregatak akwarta ngayit ited ko kun ka. Hoy! Sika akaruba! Di mo pa'y amot agibulang iti basurayaw! Saka diti pang panggagam. Asino kumapay? Tapno ammom, nabayaga kon nga agpaspasen siya kada kayo. Mabit lang, misis. Saan lang mo't asyak ti karubayo, ah? Di mon ilibak, tanakita ka nagibulang iti basura dito igid me. Adda ka di pa managnak mau. Adda! Si kapay lang ti karuba, nagkalas ti ugali na. Wan, tadyak kayat nga addakas kada kayo amang tagtagibasit kada kami. Anya? Ay, unay laki tin di karuba tayo, aya. Apay ayamanong. Di karuba tayo. Pagpabasulin nagkidain, nyagibulbulang iti basura. Ni ka didina titakda ka mata, manong. Diyan ngay adda siding iti pingping na. Diyan naka-curlers no may gumatang. Ay, ni Dina nga agpay so dayta, manong. Diyak kayat to ugali na. Anya tinaramid na. Pinagsasawan nagkidain. Ay, unay mata ni Dina. Dina amo, amay saka ang maestro, manong. Diyak kayat tagpabigbeg. Ngam, respetaran na kumamot at ipada na tao. Agong etlatan, adi na pa'y napanagnakan ma. Di na. Nadlaw ko saan ka matarumrumwar dito'y balay. Kayat ko tagtali na dito'y balay. Nakasta nga dati gatangam, agibaon ka. Apay aya at tila pa kasiksikuram. Mas dawak nga road. Hay, jak amon no anya ti pagluglugarak. No agkararwarak, agriri ka. No ditoyak latabalay, addalat tamot makunam. Jak kayat dagiti kaaruba ditoy. Manayin. Anya manan, naggalas ti ugali da. Ay na, di na. Diya ko na muna niya taramidag. Amin matan kat kaguram. Pudnomat ngamin, naggalas ti ugali da. Ah, sir. Ah, ne, apay. Amo kagap apura ka. Tasumrag ka iti trabahom. Ngam si kalaang ti mabalin ko apang ibagaan iti daytoy. Anya dayta? Ni misis mo. Apay ni misis ko. Agsingirak ko makinkwana. Ngam saan mo tan yung umay dito istor ko? Anya? Daytoy. Dayti tilistaan ti utang na, sir. 5,000 pesos? Pasensya kan, sir. Sikan ati singirok. Di na! Ni, kunak man no simrakan ija trabahom. Mangibabayin ka talaga. Aramidin man ng tinar-aramid mo itinagapuan tayo lugar. Anya? Kasano na daan kayo iti kastoy kadakkel nga utang, ha? Oh? Kasano? Ay, Pudno ka din, ha? Wala kay. Sana pudno dayta. Anya? Agar aramid dalaang iti istorya. Bayadam dayta din, ha? Risutom dayta parikot. No di mo kayat nga ipabarangay da kamanan. Asawam ka din ni Dina, pare. Uwan pare.
Apay ka di pare. Binigat ngamin niyag pukpukaw. Ha? Pagpabainan na kami akaruba na. Anya? Jakman amo, no apay akasta ti ugali ti asawam pare. Bagbagam kumamot pare. Uwan pare. Kabarbaro pa'y laang dito, ingam. Adun tinakaapa na. Anya ti kayat asawan da ito din. Pumanaw tayo dito eh. Anya? Nagalas ti ugali da dito eh. Nagdadakas da. Awan ti pumanaw ditoy. Anya? Sikat agdadata nga ayan ti parikot. Saan ati sa bali a tao? Wano dagiti ka aruba. Anya? Agtalinag tayo ditoy. Nauma akon nga akar. Ngam Ramon. Baliwam day ta ugalim din na. Tauray sa dino ti papanan tayo. Nukas talat ta ti ugalim. Jakla mo na niya ti mapasamak. Ramon. Saan adagiti ka aruba ti dakas kunak manen? Saan nga isudat ayan ti parikot? Hindi ka sika! Manang, ibirukan na kami man iti baro ang pagyanan mi. Anya, Pumanaw kami ni Jabareyo. ado ti amok a lugar a mabalin nyo a pagakaran. Ngamjak kayat nga ibagakan ka. Anya? Tapno makabirok ka manan, iti sabali nga apaam. Manang. Kababainan ti kasta nga aramid mo, Dina. Agbalbaliw kan. Dayta ti rumbeng nga aramidam. Saan kami na pumanaw dito tatang? Nabannog kami kadagiti anak ko nga akar. Muna, kasta. Sana tilang asawa ti masursuraw. Inik ka kung ito ultimatum ta asawak tatang. Nasken nga ornusin na ti parikot na kadagiti ka aruba mi. Ay na, daytan tumot asawam ti agar aramid, iso akasta, ag problema kayaw. Putno day tatang. Panawanan, tapno mabaliwan to ugali ta asawak. Kan kasi tinakuna ko. Nauma akon nga akar. No dakas ti ugali ti maysa a tao, sa dinuman, apapanan na. Adulat ta ti gumura kenwana. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Kenbian. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanta ito nga istasyon. Agyaman kami ti Inkay Panangtarabay. Imbag nga oras kada kayo